Jodi a mwen mette ou chita pou m'di ou tout sa t'nan ken. Même si m'pap gen tan ase, rasyo absence mwen pral prouve ou yo sans perdi temps te m'komanse. Se fami ou ki problem nan relasyon nou, ki cause mwen ave ou pap ka kontinye. Moun sa yo se tret yo ye. Deja se pa ou, se mwen ki pa gen plas nan mi tan nou. Yo de respekte, ou mpa merite ou. Tout diskisyon nou fami ou kouri di map de respekte ou. Divan yo tout sa mfe pa jambon, e mwen pa jam gen rezon. Yo kite la kay nou yo vin habite, ou yo veye tout sa kap pase. Yo gaspille tout sa m'procede, e mwen pa ka pale. Ak bouche yo ya kale. Male, 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 mwen pa ka rete. Male, 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 mwen pa ka kontinye. Copa.